Na Mbula FM krake taletaki. Gonga elambasa Mbula FM namba 2 na sere. Ando taleta kana borong na Mbula FM namba 2 na sere su. Kau buat itu gerak-geraki au rebot juga ni stima. Au ndau taleta kana borong na Mbula. Tolong na Fiji Mbula FM namba 2 singa toka. Mbula bina era roga. Mbula FM namba 2 tikola. Mbula FM namba 2 na sere. Ni sambula sai koengo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Sandambe endua na dikiri ka vakarota na tolu na citizen ni radio yale-yalo ena nonda benua. Merto na vakarita ka bata so na porokaramu ka seng ni soma na leo ni benua. Na dikiri ongo ka vakatokai na television cross carriage of designated advance decree ka kota livi na ventondonu endau tuki na so na ve citizen ni radio yale-yalo. Kana minista ni Vakau Tukutuku o Aya Said Kayum nirto may kubuti bata ena dikiriongo na citizen ni radio yale-yalo na FBC TV, PG1 kena My TV. Nabe por karamu endondonu merto na bakareta katiko na citizen ni radio yale-yalo o yana kana kadibaki na madala ni wending dingi na kana kadibaki na tuba ni bakanga labu ni matini tu na beka yado ena ndambi ni palimendi kena wembulu wakamatini tu. Kati talenga na bakarita kini sota ni burubura ena tin kalima rakabi layavitu sota ni burubura ena rakabi tin katolu FIFA World Cup, Netball, Olympic Games, Commonwealth Games, South Pacific Games, Mini South Pacific Games, kena Coca-Cola Games. Samay vakanti taka tiko na songo baka politiki na National Federation Party na yadanra tinikandua na kena mata mera nanduri na wending dingi. Ongo katikina o tupo ndronindalo na presidente ni songo Prem Singh na liu ni Tony Beisanga, Bimal Prasad na ibuke ni buniwala ni songo. Okatalanga kina o Dr. Bijen Prasad endona buniwai Seni Nambo and Donan Downi Vakasala and a Veka Vakapolitiki and a Greenpeace Pacific kay Baladas na Bunibola ni Fiji Sugarcane Growers Council. Katalinga kina o Usaya Moli na Chemeni ni Tambongone o Raman Pratap Singh and Dona Lawyer o Pramod Chand and Dona Downi Bisinisi Melambasa o Muhammad Rafiq kay Atar Singh. No tiko na bola ni wending dingi ni na wending dingi kede na leo ni bonua. Kane liu ni wending dingi o Muhammad Sanim ni roto sa daka bata tiko ke na nondai talai ena kana dikebi na bebonua rao ni wending dingi kina na leo ni bonua. Kini gito. Saba kana mata tuyani na timi ni viti ena buku ni sota ni bala taki bonua ke na timi ni Itali ena singa wakarungwai mayongo. Kana kapitani ni timi o Akapusinggera ni ramai beki lai binakatiko na dorbo karato sa tu bakarau ena kana ngarabi na Itavi. Sama idawe keri na Vakaleleka ni nonda itukutuku ni teimo demanda. Taleta na radio Fiji 1 na mwirani nonda kunua. Ando taleta kana borong na radio Fiji 1 singa toka mboleta ni station ni alumatua. Ando talita kabale una borong na radio Fiji 1 station ni alumatua ilo toka. Ando taleta kabale una barro na radio Fiji 1 mandi na station ni alumatua. Au tulingoi korbo. Ando borong lebe na station ni alumatua na radio Fiji 1. Ando borong na radio Fiji 1 na station ni alumatua namba 2 tele. Na radio Fiji 1 nando mai bitin honga ni BNN.